Prije početka ovog videa molio bih vas da se subscribe-ujete na moj kanal, jer je ovo mal kanal i to pomaže jako puno. Gdje ste ljudi? Čekaj, jedna važna stvar. Sad kad imam slušalce, gdje ste ljudi? Znate, ako mi slušalce nisu na glavi ne padnu kada govorim gdje ste ljudi, onda je to neki kineski strong. A gdje sam jo? Ja sam cijelo vrijeme imao ova dva texture packa, ali ga nikad nisam koristio. Kad sam pametan! Dva texture packa rade da villageri izgledaju drugačije i da je sve 3D. Naprimjer, evo ove tračnice inače su kao zalijepljene za zemlju 2D. Ok, šta ovdje imamo? Imamo barut, imamo ovo, vjeruj mi, treba mi sada sve živo. Vam još Minecrafta. Oj! Golden apple. Tračnice, ne trajim tračnice. I u inventory je kao 3D sve. Kak ja ovo nisam vidio? Šta je ovo kockasto nešta? Ma nećao mi. Oćao mi. A da vam iskreno kažem, ne znam jesam nikad u životu... Oj, dijamant! Nije više toliko specijalno kad sam već našao 3 dijamanta, zato što mi treba samo za kramp. A čak imam krampu. Prije sam već našao krampu. Da ti to, da vam kažem iskreno, nikad nisam slušao zvuk od stvari, da dođem do stvari, ali trebala mi je pećina neka. Kam čujem ove speedere, ali šta će mi to u životu? Spawner! Mogu me ubit, komotno. Uj, iron! To je ovaj, kao, to je cijela jedna ruda. Kako da vam kažem, to nije puno irona spona na jednom mjestu, već jedna cijela ruda koja je ruda. Odbij Sotone! Peder jedan mali. Da ja kopam. Ovo je pored spawnera. Ko kaže? Sad bi trebalo da sam siguran. Samo svijetla se ne spawnaju mobovi. Ja znam, on mene kroz ogradu more udariti, tako da neću približavat. Šta? Stavim se kad pokupim ovaj cijeli iron. Čekaj, ironu. I čekaj, ovaj tu blok koji izgleda kao grošak. More na 9 irona. Još ovo. Diamanti. Još. Na kraju videa poslat full diamond. A dobro, diamanti više nisu toliko sad rijetki, ali ono, rijeđi su. A ti, šta? Ti mene nešto drugačiji. Što si ti? Ovo nije do texture packa. Znam da ovo nije. Ovo prije nije bilo. Ovo je do nove verzije, Šta je ovo? Spider lava. Sa neba čovjek došao. Spider-Man. Mamutav peder. Da uništim ovaj spawner. Već imamo jedan spawner, napravit ćemo farmu od toga. Sad treba da se nekako nađem, vratit kući da se vratim, nađem. Vamo sam prolazio, čekaj. Sam svi tih godina, evo normalna ruda irona. Pa evo, još jedan spawner zombija. Pa mislim, bilo bi dobro. Našao sam put nazad. Moram dodat sepenca, znači nema neću, moram. Dostavim sve stvari, idemo na temu videa. Sad imam dovoljno dijamanta da napravim ovo. Zna da su tu dijamanti, pošto u budućnosti će imam dijamanti vrijedni za to. Nešto mi je loše s FPS-om kad sam ušao u dvorac, valjda zato što ima previše bakalja. Ima puno previše, pa gdje god pogledaš vidiš 50 bakalja. Nisam napravio vrata koji sam ja mutav. Imam redstone, sad mogu. Koliko sam torčeva skinuo, još ih teka. Hajde, valjda je sad bolji. Šta je ovo? Kažu da je ispod 60 FPS-a loše za oči sa shaderima. Šta ja radim, sve za vas. Idemo u water. I idemo kupiti sand i gravel za konkret i onda taj konkret pretvoriti u concrete powder i onda konkret. Treba za šemcu napravim na dvorcu, trebam boje. Joj, nisam ponio vrata. Čekaj, mogu kraftati, tu je neđe drveće. Sad gravel, evo ti ga gravel, taman malkice i flinta, vrata ođe. Oj, mene je smislio, Evo ga. I sand i gravel. Zaboravio sam reći da ako su shaderi na 60 FPS-a to mora biti jako loše za oči, ne samo loše. Dok mi malo popričamo, malo kavicu popijemo, napravim ja to sve. Marš se za me! Gdje ga gravel? Pa jeste do sad više, pa dan je, trebali bi
Ne bi trebali. Ma mrš se za mene. Mislim da se oni u 1.13 još više ispunili. Ja njih nekad sam nađemo, sada šta je ovo? Joj no. Moram na spavanje put. Trči suvade. Vamo je dvorac. Vidim svijetli sve. Pa ovaca sada imam, ali mislio sam da ostavim za svaki slučaj ako ne umru. A za sand moramo napraviti poseban chest. Ja mislim da sam ovdje tu prije ostavljio. Ali napravit ću poseban chest. Evo ovdje. Sada mogu bi napraviti jedan što je kao blokovi za gradnju. Znači tu ide taj konkret i to. Vidite vi koliko ja bitne informacije vama kažem i meni tako da se ne subscribe-ate, sram je. Evo, Unbreaky, joj koliko dobar achievement ne mogu vjerovati, jel imam onaj bow? Šta bow? Power. Dobro, idemo napraviti vrata. Sad, mislio sam da napravim sa gravelom, pošto se to više uklapa sa ovim tu, sa cobblestoneom. Znači treba mi nešto blok koji pada. Treba mi pistone, a sad ne znam, mi trebaju sticky pistons. Ova vrata sam sam vidio neđe i nikad nisam napravio, to je davno bilo kad sam ih vidio. Oj, Enderman mi ukući, oj si koliko me puta ubio, bjež man. Al nije on pozvan gost, tako da... I to ću okačit ovdje, a ne čak imam ovdje. Ovdje za end, ovdje će biti za nether i ovdje će biti quartz. Ovaj blok od njega. Htio sam napraviti kao zid za trofeje. Idem napraviti anvil sa ovim ironom da ga imanujem. Ima ime. Ma daj ti meni 100 blokova da ja to čuvam u blokovima. Anvil kad bude ovdje za sad. Daj ti to vam. Ender grass. To mi je trofej. Ender grass. Treba mi ograda, treba mi gravel, treba mi redstone, treba mi pistoni. To je, znači treba mi iron, treba mi drveta. Svakako će mi u budućnosti puno trebati. U budućnosti mi će svakako trebati ovog. Sad valja neko magic napraviti. Htio sam napraviti ove... diamond stvari. Ali nisam jer hoću da se ove prvo potroše pa da to. Znači to će biti ovdje veliko. Treba mi oni komparator. Pa čekaj, treba mi onda i ograda. Joj sam utav. Joj treba mi stone za to napraviti. Ma nek bude stekajke sve. Valju. Pošto mi treba odmah, ovako ću u 16 rasporediti na svaku. Treba odmah! A imao sam već Ne smijem zaboraviti da će mi trebati recimo i za komparatore i za sve ostalo. Sve ostala smeća. Ovo je samo ovo. Ovo nije dovoljno crafting table, treba vidjeti. Ovo je za prvi. Nemam pojma šta radim. Hajde. Joj. Nemam pojma kako ovo da napravim. Isto mogu bi malo ovdje tu proširiti kao da bude neki malo ljepši ulaz, nekako mi se ne sviđa ovaj. To sad će biti tak, hajde kasnije ću popraviti. Ovako, kao tak treba da bude. Sad, ja da vam budem iskren, ja nikad nisam pravio kao ove duple pistone, ali tek sam sad skonto da zapravo mogu ovako tu i ovdje tu da budu ti drugi, pošto tu, ovi tu guraju i onda će ovi tu se aktivirati kasnije. Nakon toga. Kako? Onda piston, respiratori, biciklo. Joj, štekanje. Mrš. Šta radim, čoveče? Ne pojem šta radim. Ništa mora se gledat tutorial. Bio sam sam malo vjerno, ne bojte se, nisam. Oj. Mora se malo spavat. Popit kahva. Ovako. Uj, ovako. Šta ja znam, ovako. Sad, valjda, meni se nešto čini... Ovdje tu da bude buton. Ne. Na ovo treba buton. Ali tu je... A to treba biti više u zemlju. Ja sam jedan mućam, jeo. Šta je ovo, ima još jedan sloj ovih pistona. Sad, pošto sam mutav, moram sve ponovo. Ima bome da se namučim. Ovako! Haj, valjda je dobro. Onda valjda ovdje. Ovdje, pa ovdje. Pa ovdje. I valjda baton iznad toga. Joj, ja sam sad nešto prošao. Nemam hrane. Kad se ispostavi da moram još jedan blok u dubinu.
Nemam baš neke hrane. Ne razmržajem ove bangupe. Ima jedan plak prostrašek muču i... A jes, dobro radi, jao! Ako? Hoć sad radi. Roj, budem ne rojiš. Šta je ovo? Jeste ikad vidjeli ovako da ga držim u ruci? Podignu se oba. A ovaj se ne podigne. Što se ne podižeš? Ovako treba. Podigni se. Mislim da je previše teret na tom. Prevelik je teret da se mogu podići. Joj. Ajde da probam. Možda ovdje tu, pošto ja mislim da ovi komparatori rade i kako je ukoso blok. To bi možda popravilo, pošto ova tu struja tera njega i ovog da gore ide, a pošto tera ovog ne mere ovaj pa more ovo, zbunio se. Znači ako struja tera, znači ako redstone tera jedan blok, onda ovaj drugi ne mere. To jest tera, znači oboje u isto vrijeme pa zato ne radi. Ovako, gledajte ga. Oba da su aktivirana. Da ne bi trebalo dva bloka da ode. Nestao gravel. Joj, treba mi sticky piston za ovo. Eto kad sam mutav. Kako sad da nađem slajmove? Joj, mutavca. Ostavit ću ovaj proces tu da bude to tu. I kad nađem slajmove, nađem. Kad nađem, nađem. Ajde, valjda ću dotad se sjetiti, to jest ovaj proces, kako to ide. Idem vidjeti da li mi je ovo izraslo. I ovo tu je 3D. Planirao sam da napravim ljebat, ali sam skonto da bi bilo pametnije da razmažim krave i ubijem, a problem je što imam krave, treba mi zaražavati. Ali sam se onda sjetio da imam ovo imam, onda sam skonto da sam mutav. Imam hrane, praviti puno ljebat. Hajde, pošto ne bude u ovoj epizodi da nisam uradio ništa, napravim šemsu. Evo, ovdje su boje. Uj, koliko puno cvijeća ima. Jel imam bone meal? 1.20, hajde. Sad se valjda pitate zašto mi treba bone meal ako hoću cvijeće da bone meala ne isplati se. Ima jedna stvar koja daje crvenu boju, a meni crvena boja treba. Ovdje, evo ga. Evo, nekad hoće, nekad neće. Kakav je ovo proces, šta je ovo, nekad hoće, nekad neće, to nije fair. Samo ovo sam dobio, joj. Odem bone meal, neću trošiti ono još, zato što previše. Treba meni. Ništa, valja kopat traži cvijeće. Neko ovo ostane. Daje ovaj tu bijelu boju. Ovaj tu mi daje sivu, ali vidim dobro. Ovaj tu mi daje isto. Što tu? Šta sam ti skrivio? Neći ni žut. Aj žute, ako da svaki slučaj da imam. Da se ima kad se bude trebalo. Ja treba sam. Kao napravit ću automatsku farmu pčela, pa kad budem napravio to, da bude to od žutog stakla i crnog kao da podsjeća na pčele. Maj ne. Nijem podsjetiti selo, da vidim kako njima, kako živo žena djeca. Malo kravica. Šta je? Možda zato baguje. Ujoj, koliko je. Ovo neka pustinja, nije ovo s kamenjem, ja nikad nisam bio tamo. Roza drveća, sakura. Čineskom ti je to drvo sakura. Mumu, dođi. Mumu. Šta je? Ja neću ubijati ko štreće. Tu će biti oni tih flavera. Nisam još ni istraživao svijet, ja sam gradim dvorac i arbajtujem. Tu bi se trebali onda nalaziti emerald. Za taj kao bajom što je kamen. Mislio sam da ubijam za kožu, ali ne treba mi koža pa ću ju ostaviti. Neću svoju braću ubijati. Koliko ja ovog imam ljebati. Kad u životu nisam vidio veliko polje krava. Vidio sam ja puno krava kao polje, ali veliko baš sad nisam. A dobro, isto na planini to je veliko, ja ne mogu se disponat. Znači tamo su zaglavljeni. Pa i valjda zato ima puno. Da vam iskreno kažem, nisam se navikao na 20 FPS-a. Eto više neću biti gladan. Vidio ovu! Ja mislim da sam se ja toliko boje nakupio da nikad neću u život više trebati. Vidim kod imam 20 cvjetova, jedna boja ti je 8 konkrita ili tak nešto. Gdje seljaci? Dobro, sad ću vam da pokažem moj texture pack. Vidjavate ga, djeda. Evo ovaj ima bradu, čovjek, ali svi su ćelavi ovo, dobro ko je ćelav on je djeda. A svi su oni djeda. Mali su za djeda, evo ovaj ima kosu. Provjeri ovu kuću, jel ima
Mislio sam na wave oni, šence, babale, šence, nema. Sikiricu, kiricu, ne znam šta je ta riječ. Znam šta je sikirica, da me sekira, kricom, nemam pojma. Nikad ja čuo. Jučer ja nikad čuo. Čovječe, pa imam svega, osim slajmova. Trebam naći one slime chunks. A čekaj, kako bi se uopšte to trebalo naći? Valjda ako vidiš ikad jednog slajma, no da je tu to. Postoji onaj seed map, ali ja to neću koristiti nikad. Nisam ja čita. Sad trebam spavat i trebam da promijenim boju kreveta. Ja imam još jedan krevet, zašto ne? Da imam više prostora da mogu zaspat ko čovjek. Da budem ko kralj, onaj veliki krevet sam za sebi. Ja sam kralj, trebam napraviti onda nešto kraljevsko. Ovu tu rupu ne znam da li ću ostaviti, nekako mi izgleda cool pošto ovdje tu se nastavlja, ali vjerovatno neću, kasnije ću to popraviti. Idemo crvene boje, idemo ove boje i ovo tu bijelu daju, ali to je isto jedan od najređijih cvjetova. To je drugi najređiji je, ja mislim, onaj vide ruža, to je logično. Ja mislim da je logično, ko što bi čombe rekao. Sad mi treba gravel, treba sand, puć, to sve tu utrpaj unutar i crvena boja. Vi koliko ga ima, nema više zanda, treba će mi bijele boje. Ovo je light grey, znači svjetlo siva. Sad idemo na brzaka napraviti ono smeće. Ono smeće što lakše pretvara ovo tu u konkret. Kak se kaže powder? Treba mi 2 česta. Ovdje, to je 3 za jedan hopper. Već sam nekoliko puta to pravio, kako se ne mogu tako lakše sjesti. Sad ja sam razmišljao da to ovdje napravim ovako dvije neke farmice, ovako tu jedno i vam. Mogu biti tam gore. Da li će ovo ružno izgledati, ali ajde do ovdje možda. A ja znam, do ovdje. Čekaj. Napravit ću jedan blok višlje, zato što mi ovdje tu treba čestić. A taman ovdje će jedna stepenca. Je tu jedna stepenca, je tu hopper, je tu more ovako, evo ovako, tu treba voda i ovdje tu treba znak. Još jedan enderman, alo, ti nisi dobrodošao u dvorac, ja nisam kralj endermana, ja sam kralj gnomova. Šta sad? Imam još jedan ovaj. Onda ću sve što još nemam čest staviti u ovo. Čest za duple trofeje, jedan trofej i onda vjerovatno ću neđe premjesta, ali trebao bi neki podrum napraviti, to jest nešto još. Ovo tu drugu ruku i postavlja. Vidim malo kroz ovo. Tako, ja isto trebam dijamantske stvari napraviti. Mač, jedna lopata i ovo ostalo ću kasnije kad mi bude popucao. Ovdje ću staviti. Također trebam i bijele boje. To moramo od kostiju, mora i od ovog. Kostiju ne želim da trošim, pa šta ja znam. Trebamo posaditi, super! Ili bi mogao napraviti od vune bradu kao. A svakako će mi trebati. Hajde napraviti škare. Škare ošišati ovce i kad se vratim trebalo bi da bude to. Nije pozanda. Imam već ovu steka, tako da mi to ne treba. Treba mi puno bijele boje, ali zdravo je tu. A čekaj, je li i vam voda isto? Znači, pored vode se nalazi sen. Ja ovdje isto. Šta je ovo? Sam ovo vrat? Ja ne vjerujem, nisam ja ovo radio. Joj, dobra generacija na drvetu to. Ne znam da li sam vam ikad rekao, ali ja sam našao jednom u Minecraftu jedan kaktus koji je 25 blokova velik. Ili je to na svakom seedu isto? Umrije, čuvaj će me ubit sa tridendom, bježi me od. To je ovo pola helta sam je skinuo. Isto ko da sam bez armora. Još im ja spavat. A mislim, trebao bi... Joj, neću da se lik dispona, hoću trident da dobijem. I koliko on to puca? Gdje je štit? Aha, šta sad? Molim te! Marš! Ne mogu ovo da pokupim, perfekt. Tamo što sam se ponadao. Da bi sam prespavao onda. Ajde, nisam prespavao onda bi ne mogao spavat u stvarnom životu. Jer onda postojala se šanse da dobijem tridenta, nisam iskoristio. A sada jesam, tako da mogu mirno spavat. Alo, ovce se narasle ovce.
Ja, treba će mi zlato i za farmu ovaca, pošto farme ovaca, znači one hoće da jedu da bi im porasla vuna, trebaju jest travu. A pošto, znači, ne mere Hopper nikako da pokupi to ako ima. Znači, trebaju Hopper u Minecraftu da ide ispod njih, da pokupi to što padne. Od ti zombiji što su u podvodni. Stalno dole, od dole izlaze. Možda tamo se ima nešto kao njihov grad. Rekao da malo istražim, možda ima nešto pametno. Treba mi sada da popunim ovu rupicu malo gore, što znam da je nešto. Ovako nekako. Vune uzet još. Ja mogu craftit sa ovim. Mislim imam tam dole mineshaft, ali treba to sad otići, po 100 godina se vraća. Ovako nekako. Ovdje mu tu mogao biti nos. Sad treba okolo njega ovo. Ček malo da nisam ja imao više ovo. Aha, ček sam. Mutav sam ovdje tu nije. Tu treba. Tu nek bude evo ovo, zato što kao majica, malo brada. Joj, taj. Tu mogao biti enchanting table. Evo ovdje bi mogao biti ulaz za dva. Ovako, tu će biti za pušne, ovdje tu mora biti za enchanting table. Valjda će ovo biti dobro. Biće malo neparan broj, ali pusti to dovoljno dobro. Ja sam tek sad skonto da ja ovo naopako radim, a pusti to dovoljno. Crveno staklo da se kao prozori. Ovdje tu bi isto mogo nešto kao prozori da se produžuju ili nešto tako, ne znam. Uglavnom planirao sam unutra da mi bude nether portal ili enchanting table i ovaj brewing stand, je to za napitke. I kapica mu je premala. Vidite kako je nekako debela i mala, treba to biti malo višlje. To je otprilike to, isto ruke treba dodati. I to je bilo za ove epizode, mi se vidimo u sljedećoj i ajde, bruto, čao!